Vaihawmte bungsagi Gideon in Midian te azo huchi in Jerubal huaitu Gideon ahi a huan akianga mi teng azing khang in athowa harot tui huk china akikul u Midian te bel malam pang more mual bul phai janga akikul u hi topan Gideon kyanga nakyanga mi te Midian te akhut wa kapiak na ding in atam lua u huchilo in zo Israel ten e khut nge a kihun hia a ihiu chin ahon otkhum khading uhi hoizakin ngain mi te zakin kwa pe lau le ling a le kik non hen la gidni giliat tanga pan pai kik non hen chi in gen hia in achi hi huchi in mi te sing ni le sang ni akik non wa sing khat a lai uhi topan Gideon kyanga mi te atom la lai u lui a pai suk in la huaya ken kahon hian sak ding huan hi chi a hi dinga huai mi zo nakyang a pai he kachi pe uma nakyanga pai hen huai mi zo nakyanga pai ke he kachi pe uma pai ke hen achi huchi in luya mi te a pai suka mi te a pai suk a topan Gideon kyanga uibang a lei a tui lia tho pe ma atuamin ko in la hujima bang in kuna khuk din a tui hip to pe ma leng achi hi tui a khot pe ka lia tho mi zathum a hi wa midang teng kuna khuk din a tui hip vek a hi huchi in topan Gideon kyanga mi zathum alia tho te zang in kahon hun kheding Midian te na huda kahon peding hi mi pi ting amau mun chiat a painon u hen achi hi huchi in mi ten anek ding le apeng kul te u atoi wa Israel mi te teng puanin lam awa apai sak vek hi mi zathum te a hi le a om saka Midian te kul bel anwai phai zanga oma hi huan hi chi ahong hi a huai zan in topan akyanga thoin la kulwa va ho suk di ve ana khut a kahon peta hima le ho suk nalau le nasikha pura to kul a va ho suk phot in huchi in athugian u nazadia huai khit chiang in na khut hi lat hi na khut hi hat in a om dia kul a na ho nga ta ding achi hi huchi in asikha pura to kul a gal veng te to masak na pen om na a ho sukhi median te amelek te le aswa alam a tapa te ting huai phai zanga khaw pe hon bang in tampi ana omwa sangong saute u sim seng lo u sing vel u sik sem wal lo atamlam u la tuipi piawa piawnel za ma hi u hi Gideon atun shoken ngain mi khatin alompa amang anahil a akyanga ngain kamang a kana mangkana nei a Midian kula barley bu tangho phel ana om a puanina ana tuklut a ahon hi chim a hi lumlet a puanin akipha mai akipha mai ma hi achi hi alompan adonga huai a hi le Israel mi Joastapa Gideon nam sau lo bangdang a hi ke e pathian in Midian te le sepai teng a khut a pe pia a hi tave achi hi huan hi chi ahong hi a Gideon in huai mang le ale hiak na aki hil chianu azakin pathian abeta hi huchi in Israel kul lam a akik nona thodi u topan Midian sepai te na khut awa ahon peta hi achi hi huchi in mi zathum te apol thum in a hen a avek un peng kul le label vuak asunga meisel ko ina apechiat hi aman akyangwa hon en un la kahi bang in hi samun ngai un kul tua masak pen katun chiang in kahi bang in na hi sam ding u a hi keile keile ka kyanga om teng in peng kul ka hon mu chiang un
kul kim vela teng teng in pengkul na mut sam ding uhi topa ading le Gideon ading in na chichia ding u achi hi huchin Gideon le akyanga mi zakhatte zan ven lai zang a galvan aki hen kwal lai tak in kul tua masak pen atungwa pengkul amutwa alai bel toi u atat kham u hi Paul thumte ten Paul pengkul amutwa label te atat kham wa akhut veilam un meisel atoiwa ataklam un pengkul amut ding atoi uhi topa le Gideon nam sau chi in akiko uhi kul kim a michi amau pan mun chiat a ading vek wa huchi in sepai ting ting ataiwa akiko wa atai za ku hi mi zathum ten pengkul te amutwa topan sepai ting ting amau le amau nam sawin akiswal saka huchi in sepai te zerira a bet sita taba kyanga abel me holal gamgi phain atai za ku hi Israel te napthali asher le manase ting ting apan ki gom khom na in Midian te anung del uhi Gideon in Ephraim tangam ting ting a Midian te ahong swalu bet bara tanin luite nalakhiak wa nalakhal wa Jordan luito chi in mi te avial tai saka hu chi in Ephraim ting ting ki hom wa bet bara tan in luite Jordan luito ana lakhal uvek uhi Midian kumpipa oreb le jeep amanwa oreb swangpi athatwa jeepen jeep grab suk na khuka athat uhi Midian te adelwa huchi in oreb le jeep lutang Jordan lui gal a Gideon kyang a ahon tun uhi